Idawon tayo po iting misa para king kapasalamatan daring makatuki. Arlene Bihiga, Vice Keko, Net Almario and family, Cap Jerry Kiambao and family, Maniaco Pineda family, Pamilya Olivares and Javier, Lobel Bareng and family, para king Kayang birthday, Donato family, Boyet de Guzman and family, Eli Mercado and family, at para po king kapaldanan ng Alexander Santos, Telma Villanueva, Christine Wang. At para po kingalanganggang kapainawan daring kaladwa dari Celestino, Erlinda, Federico, Elena, Hilda, Felix, Rosa, Gemma, Anita, Gerardo, Belen, Buenaventura, Lolita, Lourdes, Ricky, Vicente, Aurora. Siklod dapo at pangadyan tayo ing panalangin laban king Omicron variant. King lagyuningig pa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu Santo. Amen. O malugod mingig pa, king pamikatawa ng tao ning bugtong mong anak, ipaganak mo kaya kami, ing abera ka, ing kami magdilidili. Abera ka, iti ing pagmulan, ning kaya kaming sikanan loob at tepangan, ing na kami dapat tumakot, kabud na sasalikot, at mikimut. Abera ka, ban pa kayanan ing pusan miking bie, lalo na king panahon, kami pa may kapibangon, king kabiyayan, pauli ning pandemyang dinatang. Ngeni makambang namang mikalat, king bayo ng lupa, anding Omicron, abera ka. Karing tao nga lang sawang sasawp at lidingap, karing miritkan. Lalo na rin kaya kaming frontliners, king pangkalusugan, at aliwaming pamangailangan. Panamdaman mi sana ing abera ka, king kooperasyon at pamikasan metong ding kekaldan, lalo na king pamagpabakuna, king pamanupad karing tuntunan kaingatan at biye pamanalangin. Adwan miti, king lagyo ng Jesus, Diyos sa etsubusalmi, kayabe mi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar de San Simon, ipanalangin mo kami. Ing lagyuningig pa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu Santo. Amen.
mayap ayabak kaya katamungan. At syuta na po, king kapat ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Paunang salita. Ating oras, ang makaramdam tamo, karing amano ning kabiguan, antimoing, dakal na ing oras, ate gulaling ko, at obrang sinuyo ko king parokya, at ngeni, kuman miyalal king parish council. O kaya, lawan mo, ditak inggewa ko, para king kanakong pamilya. Dapot ngeni, pasukalan da kulub din kanakong anak. Paiwatig na nite, ing mebigong lugod king sarili, o ing mebigong espiritu ning lugod at kasuywan karing aliwa. Karing masikanan ayamano, masabi kaya katamong ngeni, ing lugod masungit, tatanamwa. Ing lugod paniwala na, at pibabatan ing sabla. Adwanta king ginung at syungeni busal tamo, ing gawa ng tapat at malalam, ing kekatang lugod. Ikantataya po, ing dalit a pamuklat.
Kilagyining pa ang panganak, ang paning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagkum ng Espiritu Santo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Alang kaymutan, ing kaya katang lugod. Kapatad, suryan tamong ini, ing kaya katang sarili, arapan nga pong Ginu, at arapan din kaparatang tao. Kareng penandit mikulang tamo, king pamaglugod tamo king Diyos, at kareng kaparatang tao, manyawad tamo king kayang grasya at king kayang pakalulo. Yagkas tangining miyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko, king Diyos, ang mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sa Blang Anghel Ampong Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginutamo. In Diyos sa mayupayang tutu, pakaluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana ang gana king biye, alananga. Amen. Makiapita mo po ka rin choir, ligaya. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa Manalangin tamo.
o Ginong Diyos at ipami, balo mo kami, at manatili mo keng luluguran, agyang potang magkulang kekeka, at king metong at metong. Inlugod mo binang malalam, anti mo yung pamamye mo king sarili mong anak, baking mikabye at mabiyasang lugod. Katnon mo ring puso me, king itnong kapasalamatan at alangkupas alugod. Bustan mong maglapoy ti karing kapatad mi. Pagkaluban mo king sikanan lugod karing kaparaming tao, pistaman bitbit mila pa, ring bakas ding sugat, apeg pagpara ke kami. Itiyadwan mi king lagyu ning Ginong Jesus. Amen. Ing liturhiya ning Amanum. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. King panahon ng Osias, nga na kanako ning Ginoo. Balura na ka, bayura ka dininan biye. At pinili na ka, bayo ka pa, mibait, ban maging propeta, karing bansa. Emo painan ing lub mo, munta ka, sabyan mo la karela, ring sablang bage, inutos kong sabyan mo. E katatakot karela. Nung mitakutang kang ngeni karela, lalo lanakang pamatakutan, potang atsuna ka karela. Makiramdam ka, Jeremias, ing balang tao keting bansa, ding ari ning Huda, ding opisyal, ding pari, at ding memalen, lumaban langan keka, dapot ngeningaldo iti, gawan da kang matagumpe, karela. Mangari king metong asyudad, ami padurutan kuta, o asya sa tangsu, o padera bakal, eka masambut. Uling kayabe mo ko, at era ka paboren. Ako, ing Ginoo, ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibalita ko, ing pigkalub mong kaligtasan. Ibalita ko ing pigkalub mong kaligtasan. Ika, o Ginoo, ing lalapitang kong santungan, emo sa ipaintulot, ing dugpakako ing kabigwan. Uli na ning makatuliran ka, kakong asaan, ing saupan mo ko at iligtas. Dalangin ko pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Ibalita ko ing pigkalub mong kaligtasan. Maging anti ka sanang matibe santungan para kako. Metong akuta, akambilan ko kapilanman. Ika ing kakong santungan at talapagluwalo. O Diyos ko, iligtas mo ko, karing mangarawak at tao. King gamat daring ala, king matulid, at mabagsik at tao, iligtas mo ko. Ibalita ko ing pigkalub mong kaligtasan. Ika, o Ginoo, ing kakong kapanayan, at asaan manibat na kanitang anako. King mabilog kong biye, ke kakumanalig, ika na ing maningat, at manantabe kanako. Manibat pa inyang mibait ko. Ibalita ko ing pigkalub mong kaligtasan. Ipasyag ko ing kekang kayapan at aldo-aldo ibalita ko ing pigkalub mong kaligtasan. Purian ko o Ginong kakatas-katasan, ing makapagmula lamong kayupayan, kakong ibulalag, ing keka bukod mong kayapan. Ibalita ko ing pigkalub mong kaligtasan. Ing kaduang pamamasa. Pamamasang ibot, king sulat ng Pablo, karing tao Korinto. Pag nasanyo lasan ng lalong akamtan, ding maulagang kalam, at ngeni, itruke ing paralan amayigit karing sabla,
Nung makapagsalita ko man karingamano daring tao at ding anghel, dapat tala na ako manglugod. Ingamano ko mangari mong kampanang bibyong, o pompyang akalaksing. At nung atsuka na ako ing kagiwan na ning masanting nga pamanaral, at taintindihan ko nga ning sablang makalihim, ating sablang kabyasnan, ating maragula kasalpantayanan, makayalis karing bundok. Dapat tala na ako manglugod, ala kong apala. Ipamye ko man ing atsuka na ako, at pasilabing katawan ko king sakripisyo. Dapat tala na ako manglugod, ala kong apala. Mapibaba tayo at maganakaing lugod. Eya mapangalalo o makasarili, mapagmatas, eya magaspang ugali, maymut, masungit, eya tatanamwa, na pitutulaning marawak adapat, nuneing katutuan. Ing lugod talakasawa, ing sabla paniwalan no, milalako kapanayan at pibabatan no ing sabla. Ing lugod alayang kayangganan, anting mga lagong aral, dapat ela manatili. Ating makikagiwan king pamagsalita, dapat iti miwakasan mo naman. Ating kabyasnan, dapat iti ating kapupusan. Paganap ing kabyasnan tamo, ating kagiwan tamo king pamanaral, king amano ning Diyos. Dapat nung datang na itang ganap, kanita itang ganap, mawala na. Inyong anak ko, migsalita ko, mimisip ko, at may nga tuliran kong antimong anak. Dapat ngening matuwa na ko, likwan ko na yung panugaling anak. Ngeni nga kakita mo, bala mo larawan niyang malabog king salamin. Dapat datang ingaldo, akit tayang lupa at lupa. Ditak mo ing balo kong ngeni, dapat king paintungol, maging ganap na. Antimonong makanano na akong balo ning Diyos. Ngeni, dingat luma na tililo, ing kasalpantayanan, ing kapanayan, ating lugod. Dapat ing peka maraguldili kareti, yo ing lugod. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tapo ban parangalan ing mayap a balita. Ing Ginoo tinubod nako, ban ipanaral ing mayap a balita, karing pakakalulu, at ihayag ing katimawon, karing bihag. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king may pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus
may gumpisayang migsalita king sinagoga. Metupad yangeni, itingdakan ning kasulatan, kabang pakiramdaman niyang mababasa. Ikwanongan kapanangdaman at pigmulanda ing sintingan ning kayang sinabi ngara, aliwawariti ng anak ng Jose? Nga nakarela, balo ko ing sabyan ni kanako, ing kasebyan, Doktor, uluan mo yung kaya kang sarili. At sabyan nyo naman kanako, daptan mo naman, king kaya kang balen, ing abalitan ming depatan mo karin Kapernaum. Nga na pang Jesus, sasabyan ko iti kaya kayo, kapilan man ing propeta, malyaring mi parangalan, king sarili ng balen. Pakiramdaman niyo ko, katutuan, ing dakal lang babaying may balo ka rin Israel king panawon ng Elias, inyang eminuran kilub daring atlong banwa at kapitna, at mika maragul adano king mabilog alabwad. Makanyan man, mituburan munta Elias kanino man, kareti, nunemo king meto nga babaying may balo ning Serepta, king sakop ning Sidon. At dakal lang leprosuan ka ring Israel, king panawon ng propeta Eliseo. Dapat metong man kareti, alang kinayap nung emo inaaman at tao Syria. Memwala ring sablang taong at syuking sinagoga, inyang dimdam daydi. Tinalakadla at liwal de Jesus king balen, at delare king bingit ning bundok, katatalakaran ning karelang balen, baring inabo king bangin. Dapat dinabas siya king kalibutan daning dakalataw, at sinulong na ing pamaglakad na. Anong kapatid, ding maip ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo, lukluk tapo at makiramdam king homilya. Sige, Pen, subukan dan ako mo, nung makanano yung kabisado, makanano yun lang, kabisado, dating petsa, ne, dates. Mamaya kong date, petsa, sabihin nyo mo kanako, nano ing selebrasyon, ano ang ipinagdiriwang sa partikular na petsyang ito. Okay. O, gising-gising, galaw-galaw. O, isip-isip. O, magumpisa tamo king easy round. Ay, easy round. Easy lang ang deni. O, umpisa ni Kero. O, hindi na. February 14. Ay, tamo, pangaras king puso. Valentine's na naantang mako. Valentine's Day. Ay, di medyo anak-anak, dane po. Dane kabisado ni. Pero itamong medyo tinang edad. Etaya naman kalingwan ni. February naman. 25. Non-working holiday. Ada kanyan. Non-working holiday. Uling alam, yes. EDSA Revolution. Pero kaya kami pong tao Bacolod, San Antonio, February 25 is also our fiesta. Piestang Malati, ada uling Piestang Dila, nga ada ne po. Mumuli kaya po kang tatatandaanan ko. King San Antonio, Bacolor, Yapong Antun. Ito po, Yapong Antun, king bada kong Kalkayli. Nano pa. Mas maligwaya ni. Siyempre, December 25, kailangan pa bang memorize yan? January 1, October 12, Fiesta, October 1. Siyempre, ako kaya kalimutan, anniversary ko, kimpangapari ko. November 23, birthday ko, yay! O, ikaw, anong isipan nyo kanya na numero Kaluwal kanyan, nino na kanyan lapitan nyo basta mamalato kayo, walang problema. Kabisado natin, di ba? Kabisadong kabisado. Dakalabage kaya katamo, dapat kanu balo tala, kabisado tala, master tala nga tamo, ne? At sigurado tamo.
King Kapampangan o King Tagalog, austa mo naman, kabisado. Kabisado natin. Then dates, halimbawa, birthday ng mamo, tatang mo, asawa mo, nung tala-asawa ka, siyempre kaya kayong wedding anniversaries. E nabro sabihan, alano rin pengarita mo, ang bawaya ko, kaluwang minalarat ang important dates. Birthday ng mako, March 7, tatang ko, November 9. 2021 po, anya pong last year, April 30, inyang mag-celebrate la pong 60th wedding anniversary. Di mako, disnanda pa po, in 60 years wedding anniversary da. Pero bayo po, miras, itang 2021, April 30, metong po ka rin kaya kaming pipagdiskusyonan. Nung nanya talaga yung year, sabihan na pong mako, 1960. Sabi na pong tatang ko, 1961. O ito nga tatandaan ko po, bahala po may wala, intawling pagdiskusyon na ano ba talaga, 60 or 61. Eventually, we followed itang 1961 po. Knowledge of dates, matter, na po, importante la po, kabisado tala nga napin. Makanya mo na po, karing kaya katampong schedule. Lalo na po kaya kaming pari, Map ngayon ito ko pong secretary, kong Gilbert, ring dates, po, agyang ako memorize, po, iya kabisado na la. I remember ko seminaryo kanto. Ki seminaryo la kaya pong secretary, po. So ring dates me, kanya-kanya. Kabit mo laki yung phone book mo, o kaya ako itang traditional, itang schedule mo. O ning misan makanyan, ating kong kalingwan, metong schedule, misa. So, every 4 o'clock po kasi mag-sports kami, king seminaryo. Po, itang misa alas 5 ya. O nang may pasoso, may tingkiyatang games kanita, At kay ba't miras mga past 5, Alay yung phone ko, siyempre mag-sports kami. O tanyang, ibali ko king kwarto ko, nakarakal miss call. Ang popan text. O ito, mamaw siya, ining sekretary ning meto nga parokya, ating ko palang imbitasyon, meto nga misa, 5 o'clock. That was already 5:20. San Fernando, o si map kini yang pong lele, parokya mi kanta lele seminaryo po. As naka-importante, responsibilidad, king obra, obligasyon, king kaya kang pamilya, address, king kaya kang bale, cellphone number, telephone number, etc., etc. Diningan po kalugang kapatid, maulaga ing kabisado mula, ela dapat makakalingwan. Pero, pangaras ka ring tao, at pangaras king relasyon tamo, king metong at metong payalala ning kaya katang ebanghelyo yapin ini. Delikado, ustong masyado mo ning kabisado. Pangaras, karing tao, king relasyon tamo king metong at metong delikado, ustong masyado muning kabisado. Kapatid kimi pa siya ga ebanghelyo, milalarawan nung makananong ding kabalen ng Yesus, kabisado ding masyado ing pamilyana. It's a small town. Inya emelyaring may kakilala ing metong at metong. Makanya mo naman, kini mo halimbawa San Juan, o kaya ka rin sakop ng kaya katamo po nga parokya ki Santa Cruz, king kalatining baryo, pwedeng emula kabisado, ding kaya kang kasiping bale, ang poring kaya kang kabaryo. O iting lalarawan king ebanghelyo. Kabisado ding masyadong pamilyana. Balo de kano'y tatang na. Naning obra ng tatang ng Jesus, Yosef, nitong yung karpintero. Siping de kanong bale, Imana, Lagyuna, Maria. In other words, alang special kaya. Balo de, kabisado de. Nya alayang pagmaragul. Nga napinitang kasebyan king English, bali po ini, familiarity breeds contempt. Tutupin, familiarity breeds contempt. Agyamang king kaya katamong gagawan, delikado, gustong masyado mo na yung kabisado. Alimbawa,
ing pamangadi. Ne? Maging routine niya. Ate mo niya masyadong ananam naman. Nung ding akabisado mong pangadi, ila mong ila, rin kaya kang sasabihan. Halimbawa, itang sasalpan tayo kung Diyos, pang mayupahin tutuli lang king banotiato. By this time, kabisado tani, agyang alanin yung PowerPoint, yung SOCOM, ko yung kiko, kabisado tani, ipamit siya ko ba nung misambay lagi mo, datang kaya kami kayaray mo, babo mariyang mo king grasya, yung ginong Diyos, at sukaya ka nung sa babay. You see, kabisadong kabisado, ne po? Well, I'm not saying it's wrong, pero potang sobrang kabisado mo ne, potang, mo ne, anam naman, yung kabaldugan na nini. Do you really know what our Father means? Balo mo na yung tinuro kanine? Balo mo, nukar niya meni batanine? Balo mo, nung nano, ing kabaldugan ng panalangin ni kimbiyeta mo bilang Katoliko? Ikaw po yung burigo sabihan? Kimpa mga delikado po itong sobra mo na yung kabisado. Kasi po tayo mo na anam naman at aintindihan man. Bali po, magatlo na akong banwang king parokya tamo, metong karing ka na akong pake sana. Karing dakal tamo gagawan bilang Katoliko, and very good. Karing dakal ritual, karing dakal aktibidades, motorcade, prosesyon, fiesta, nano pa, Holy Week, etc., etc. They're good. I'm not saying they're bad. Pero potang sobrang akasanayan tana, sobrang kabisado tanala, they become routinary. Itang you do them for the sake of doing them. Iguayo po, gagawan lauling akagisnan, gagawan lauling akasanayan, pero, aintindihan tala, at akakit taming ulaga dareti, kinkekatang kasalpantayanan, nanong kabaldugan dareti, nanong IBA, ako contribute dang mayap abagi, bang lumalaming kaya katamong kasalpantayanan, at yung kaya katang ugnayan king nga pong ginong, at king ugnayan tamo king metong at metong. Nga kapilang pa mo po rening motorcade ang pong prosesyon, ne? Make meeting, bang kanita, balikan lamo, review, nung naning pahing tungulan dareti, nung nanong kabaldugan dareti, at bakit sukat talang sundo? Kasi nung alano mang katuturan, kasi nung alano mang kabaldugan at IBA kaya katamo, o ba't sundo tala? Tinutuloy ang isang bagay, ang ginagawa, kung merong itong pakinabang sa atin at merong itong epekto sa atin, etc., etc. Kapatid, yung tao, masakit siyang akabisa. Kasi yung tao ay naman librong babasan mo. O kaya, king math, yung tao ay naman multiplication table, memorize mo. You remember, dinalang tamang king elementary, ne? Itang multiplication table, memorize tayo. From addition, subtraction, multiplication and division. Pero yung tao, yung multiplication table, yung librong babasan mo, memorize mo. Yung tao, kasi daragulya kapag nasan. Yung tao, lalalam ya, kabyasnan. Yung tao, lalawak ya, karanasan. Inya masakit yang ikawun na mo. Yung tao, masakit yang ikawun. In psychology, that is a wrong tendency of people. You box the person. Meaning, kakawun me. Uling kabisado mo ne. Naka mag-exert effort bang kilalanan me? Bring sabihan, think out of the box. Lumwal ka. Miya mo pakibaluan lagyo, imana, itatang na, ingobranan tatang na, nune, more than that. Pasibayo ulingin tao, lalalam ya kabyasnan, lalawak ya karnasan, taragulya, kapag nasan. Inya, kailangan yung makabuklat, tamo pa kamiisip, bang kilalanan niya yung nga tao, aluwa mo retang nanong kabisado tamo.
Nga tutupin, delikado, ustong masyado muning kabisado. Yapin po yung mumunay tane. Ing kadwa po, bari kaya pong balikan yung kadwang pamamasa, na po kasanting. Tuturo na kay katamo, nung makanano tamo sukat lugod. Palagi ya pong babasa ni po ang ating kasal. Itang pamaglugod, given niya po ito. Anting Kristiyano, malyaring lugod. Uling minuna nakatang liguran ni nga pong Ginoo. The point is, the question is, makanano tamo sukat lugod? Again, to love is not an option for us Christians. To love is imperative nga na. Kailangan tang lugod. Sukat tang lugod. Malyaring kalugod. Uling, ing Diyos, minuna nakatamong liguran. We love nga nang dyan because God first loved us. Ang tanong, makanano tamo sukat lugod? Nga anak-anak ko po ting neto nga sitcom, favorite kayo ni, Over the Bakod nga na. Over the Bakod. Makanyan tamo sukat lugod. Lampas bakod. Ingke katamo sanang lugod. Ulitan ke. Lampas bakod. Sana ingke katamong lugod. Kindindam tamong ebanghelyo, makanyan ing larawan na migugulis kareng kabalen ng Yesus. King ebanghelyo tapapon bala mo, manyawad lang special favor o special treatment. Uling kabalende, Yesus. Bala manyawad ang special favor o treatment. Dapat, ni Yesus, minuna no panglingap, detang kabalen, no ka rin. King ebanghelyo sabi na king Capernaum. Minuna no pa. Ringe na kabalen, ringa tsuking Capernaum. Inyasat pisyag ng Yesus. Ing bubulong da, ring kabalen na. Nga da, daptan mo muna man, kingke kang balen. Inga balitan ming depatan mo karing king Capernaum. Bala tingalong inggit, selos, o tuna mo po. O tayo mo kami unay kaming kabalen mo. Gawa ka namang mala. Kingke kang balen. Pemarokan de Jesus. Ding kabalen na uling minuna ng gewa king Capernaum. Ing mangayap dapat sanang gewa na mo king Nazaret. Abalenda. Ako isipan ko, mo selos mo inggit Wala mo sabihan na kengi ka mo. Taga Nazaret kaya o tuuna mo pa. Bala mo itang pinyuno pang Yesus. Ding kabalen na. At niya pong binyalimbawa niya po, dimdam tayo po, dimdam tala rin adwang lagyo. Adwala pong propeta rin binye ng example. Elias, ampoy Eliseo. Mabilis mo po Ilang binye ng example. Elias, sinopa na itang babaeng balo ning Sarepta. At Eliseo, liningap ning leproswan, anaaman at taga Syria. Aliwaring taga Israel, akabalenda, ring sinopanda. Para ka rin kabalen ng Yesus, ing lugod na, linang pasking bakod da. Inyong pangumbira kay katamo, kalupa ng Yesus, lugod tamo, lampas bakod, ingke katamo sanang lugod. Inya pong community pantry, niyang kasagsagan na po itang community pantry. At ipong metong nga incident ka rin, ako po kalingwan. Itang metong ka rin din tanga na, mong, dapat po ikaming mumuna yung dinan, uling sisimba kami. Nga naman yan Uling sisimba kami. Kaya po petasan, tekang damang kya mo, kilyan ko niya mo po. Sabi ko na mo king sarili ko, sisimba ka mo. Bada kang dinan special favor? Maliyatang sangka nito para simba ka.
Ako po may mga tutupoy eh. Dahil ka na akong coordinator, sila po na yung kaing uling ilang king frontline eh. Oh, yan. Potang sa misa, mumuna mo kaming didi ng sobre. Ngayon ni mami ayuda. Baka naman. Kalimutan nyo na kaya yata. Makanyang pala. Ako po pamarokan ta, pero nang kay suryan tamo yung sarili tamo. Bakit mami tamo? Manayatang special favor, special treatment. Well, actually, itong pabiya mo nga ito, naman kaya babalik niya mo, king apong Ginoo. We don't even deserve na palitan o sabihan tamong ibalik nung nanumang special pabor. Uling ita, kinyang apong Ginoo. Maliyatang sang kanita, o bakit mamiyata mo, o bakit sisimbata mo. Ing timpla ko, palamanyawad lang special favor o special treatment. Uling sisimbaya. Sinabi ko namong pabiro, Brads, agyang deta pong sisimba, anak na lamo naman ni nga pong Ginoo. Ilaman, kailangan lang sopan. Sisimba, laman, o sisimba. Kutang tamo po anting tauling party ng kaya katang pamigunam. Pota malagong ikutang tamo king kaya katang sarili, ngeni, nino, inglilingapan tamo. Ding kapamilya tamo mo, ding kayabe tamo king grupo tamo, detang kakaluguran tamo, nino, ring lilingapan tamo. Detang kaklasiko, detang kamag-anak ko, kaduang kutang, makananonoretang talagang kalulo at mangailangan. Aluwaila ring dapat mo muna tamong sopan at lingunan. Agyan pong sinawa na kayo, kanako, potang babandera tayong kaya katang Church of the Poor program. And that's exactly our purpose. Why we established the sentro ng pakalulu para ka rin pakakalulu. Diyan church silang target tamo. Retang, makakilala king nga pong Ginoo. Retang pakakalulu, aning kahilala man rugong pamasay, muntapis ang banbang simba. Ngini king pamamasyal at king pamamiya tamo, saw pat lingap karela. Papakit tamo yung lugod tamo karela. Opo, agyang ilang sisimba. Opo, agyang alila po katoliko. Sabihan ko po kaya kayo, ala tamo pong pipilinan. Because even St. Paul reminds us in the second reading, love knows no boundaries. Nakapuri ka nita. Love knows no boundaries. Pangaras king pamaglugod, over the bakod tamo. Aluwa mo rin kauri tamo. Aluwa mo rin kakilala tamo. Aluwa rin kapamilya tamo. Aluwa rin tamong gagawang mayap kaya katamo. Ilang sukulyan tamong lugod. Gana-gana. Nino mang mangailangan lugod. At o yan yung pisambanta mo. O yan yung Santa Iglesia, Katolika. At inyang masabal, king pamaglugod, king keraklan. Mo wari, madalas ding bunga tsukilug daring bakod tamo, ilaring lilingapan at sasopan tamo. There's a saying in English, charity begins at home. Nga naning meto nga kasebyan. Pero, karing dakal, pwede yan naman. Charity also ends at home. You agree? Charity begins at home, Del, but it can also be charity ends at home. And there are times when muna mo pa rin aliwang tao. Muna mo pa rin mo kakilala. But of course, that does not mean akalingan mo na yung pamilya mo. It's just that mas dakal mangailangan aliwang tao outside the bakod. Nga pa akong bira na po ng Ebanghelyo, kaya katamong itaguyod, lugod, lampas bakod. Pangaras king lugod, kalupang tao, sisters and brothers, over the bakod tamo. Amen.
Pasyag tamo po nga bayabeng kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, Sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tutu, lina lang King Banwat Yatu, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pingagliking upaya ning Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasang lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katnungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad da ring kasalanan, King Pangasublirang miering mete, at King Be Alananga. Amen. manalangin ta King Diyos, ing sibol ning sablang pakamal, ban maging dalise ing kaya katang lugod, at sumulong king Santa Iglesia at King Yatu. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, mananong ding biyemi idalitda ing lugod mo. Ulitan tayo po. Gino, mananong ding biyemi, idalitda ing lugod mo. Para karing hanggang ministro ning Santa Iglesia, akilala resa ng miyamasama sing Ginu, at asaw pandoring taong sumulong king karelang kasalpantayanan. Ing lugod da king Diyos at karing tao, yasanang tumayid karela. Ipanalangin ta king Ginu. Gino, mananong ding biyemi, idalitda ing lugod mo. Para karing atsuking upaya at pamanimuna, banela maging palalo, milako katapatan o magdulap muking sarili rang kapakanan, banluguran doring taong ni pagkatiwala karela, ipanalangin taking Gino. Gino, mananong ding biyemi, idalitda ing lugod mo. Para karing sayantipiko at taong mga biyasa, ban atoklasan doring lihim na niting yato, at ding misteryo ning biye, banin lugod yaing tumayid at munya inspirasyon karela, ipanalangin taking Gino. Gino, mananong ding biyemi, idalitda ing lugod mo. Para karing hanggang social workers at ding mumugit king edukasyon, ban-ari nandong kapanayan ding at sulalamdang lingap, kapamilatan ning karelang tiwala, ning karelang diwa ning pamakyabe, at ning lugod apasigla karela, king tungkulda, ipanalangin taking Gino. Gino, mananong ding biyemi, idalitda ing lugod mo. Para karing komunidad, anong nuta mabibye, ban mabiyasa tang maging mapibabata, sumuyo at magtiwala king metong at metong, at ban gampananta iti uyab ning lugod, ipanalangin taking Gino. Gino, mananong ding biyemi, idalitda ing lugod mo. Tanggapan na sa ng Diyos, din kaya katamo ang pong kapasalamatan at din kaya katang kayadonan, antimurin yun king kayarian ng maligaya rin kapalit tamong mayamong nabiye, ipanalangin tala po king Gino, Gino, mananong ding biyemi, idalitda ing lugod mo. makuya da kataymikan bang aduan tamo po yung sarilitang kapagnasan, ating kapagnasan da rin kaya katang kapatada manyawad, karing kaya katang pangadi, ila po ring makatuki. Oy pa, kaya manalig, ban sikan at manatili ing lugod mo, o ing lugod mi. Gawan mong malyaring nga pagkatiwalan, anti mo ing lugod ning anak mo, ang mabibye kayabe mo, manggaman king Alananga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Sa
talakad tapo. Manalangin kayo kapatid, baninin kaya katamong dahon, matanggap ya arapan ni Diyos pang mayipayang tutu. Tanggapan ni saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O malugod ay pa, kaniting Eukaristiya, pagmasusyan ming pasibayo, karing tandaning tinapet alak, ing pamamien na king sarili, alang-alang kaya kami king anak mo. Bustan mong ibiyen ang Yesus kaya kami ngeni, ing sikanan lugod, king metong at metong, antimo nung makanano na king liguran. Papanatilyan mo king parati king puso mo, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Amen. O yung ginuma natili ya kaya kayo, At kaya ka antimuri. yat nayo ring pusoyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Impasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ipa, Diyos kinalangga at lubos mayupaya. At syuke ka ingkaya kaming pangayat syu. Pangimot at pangatawo. King pami biye mi aldoldo, daranasan mi ingkaya kam lugod. King lugod mong tenam, king meto yato, binyene ning kekang anak ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababye garantiya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe, alang toknang, babye ka po riyan kaya ka, at ngaming ang kakanta. O, bayan tala po rin choir, banal. Banal, banal, banal ay Ginoo, Diyos ni upaya. Lipluy ay banwat, ayato, kinayamo. Itamungan, masikan. O sana, ikakatas kataasan. O sana, ikakatas kataasan. Itamungan. O sana, ikakatas kataasan. O sana, ikakatas kataasan. Tunikapin banal oy pa, ikimpanibataning sablang kabanalan. Uling ita pagparalang po, pabalan mo sa rating aking espiritu mo, ban para kaya kami malarlang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayan mi daon kusang loob, kimpamaylasan at kamatayan, kinuwane ing tinape. At pepasalamat ya kaya ka, piraso binyen ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, itiyin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay ba't naningapunan kinuwaning kalis pasibayang pepasalamat kaya ka binyening kalis ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, indaya ning bayo at talananggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka ring sablang tao, bankiat ami patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan, with the choir, tamungan. Cristo, meteca, Cristo, sinublikang nebie, Cristo, datang kang pasigayo, ikaw ngeni kaganakan mi o ipay kamatayan at pamanyubli ng nebe ng anak mo. Inga darawon niya kaya kay tinapin ng biyet ng kalis ng kaligtasan. Laming pasalamatan kaya kay pepalarya mo kami matampang talaka darapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakong babaming pagamo, amo king kami nga sanang may sulusulo, king kataon at dayang Kristo, tipuna na kami, anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan may o ipang Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban mi ganap laging lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gino, ganakan mula naman po, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling mi, at ding sablang mayangon abiye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kayangan, at gamo kayang karapat dapat magkamit king biyalanangga. Bankayabe ng Maring Birhen ng Diyos, isa no se kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, nalal na isan Simon, at tinupad king malmong kaburyan king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman kingalanang God. Itamungan. Amen. Amen. At many kapatad, paturuta mo king apong Ginoo no makananta sukat lugod at aduan ning kaya katamong aldoldo pa mangailangan karingamanong tiro na kaya katamo ning apong Ginoo.
lubos mo kami, Ginoo, kay sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, King panawon mi, ban King kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan, miligtas ka sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko pabiye ko kaya kayo. Mo sa pabalikdan din kaya kaming kasalanan nun lawan mo yung kasalpantayanin kaya kang banal na kapulungan, pamayapan na yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanangga. Amen. Kapatid, ing kapayapaning Ginoo manatilya sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Bakit tangin ni kakametong tamo king kapayapan ng Kristo? Kapayapan kaya kayo man po. Peace be with you. Karon kapatid, nyo ing kordero ning Diyos nyo'y Kristo, ing nilako king kasalanan niya to lulugod tamo, uling minuna nakatamong liguran. Mapalad tamungan, itamong mayaws, king apunaning kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat agkas miyay nga mano mo at kumayap na ako. Talakad tabo. Kapatid, ding katawan ng Kristo, Amen. Karing at syuking pibale-baleda, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingat syuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, migit king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauli na ning pinandit era ka atanggap, king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda kang bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko kaya ka. Emusanay pa intulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Lupa mo
salik at mga biyaya, matalibos ni mo sa katutuan ni mulat kesa, ikaginuwing akilala, ikaong mapagkumbaba. Jesus, akakong kapatan, sa kulang katatanan, huwaging paligid akaman, manisaling at mga biyayan, matalibos ni mo sa katutuan ni mulat kesa, ikaginuwing akilala, ikaginuwing akilala, ikaginuwing akilala, ikaong mapagkumbaba. Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos, ang malugod at ipami, paintulutan ming magsalita kay kami nga nakbu ka rin nga mahanuning kay kang kamulog. At pagkalug kay kaming babye-bye tinapening kayang lugod at sikanan. Kaya pigkatiwala mo, ing kaya kang sarili kaya kami. Pagkalug mo ngayon kaya kami, ing tapat akapanaligan, mibili ka rin kaya kayang sarili ka rin gamat mo, at itagulaling ding sarili me, kaya be ng Yesus, king lubos akasuywan ka rin kapatad mi. Itiyaden mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tamo po sa ugli, karing mapilan na paganaka. Umpisan kaya po king regular tamo pong second collection every month ne po. At buong Pampanga po ini kareng parokya, inki katampong Arsobispo ne po, at inki katampong Archdiocese, we regularly conduct monthly second collection. Dapat nga pong third Sunday. Tagal miya pong ining fifth Sunday. Ining second collection pareya kareng Pro Nigritis Sancta Infantia. So every month ya po ini, third Sunday only. And this second collection will be endorsed to the Chancery Office ne po. Ela po kayong parokya rin kayong lapong Chancery. Tipunan do po ka rin mabilog ka parokya Pampanga at i-turn over do po kayong specific office for its objective ne po. Habang gagampan niya po ito, mabilis mo pong paganaka at pasalamat muna kaya kayo nga po sinimba. And kaya rin katamong live Facebook viewers, magandang umaga po dito sa ating parokya, anumang oras po dyan. Thank you for continuously patronizing our Facebook page and joining us sa ating mga Eucharistic celebrations, sa mga liturgical celebrations po natin. And then, we have disposed more than 200, may kapaglimusta na po, image na pong Apong Pilar, ating pa pong available image ng Apong Pilar. This is to promote our devotion to Apong Pilar, uling yang kikatang patron saint. Ne po, anya deta pong interesado, pwede ko pong tumalang king kikatang pong parish office. Karin ating pa pong available. And then, imbitasyon po mumunang dili para king daratang Domingo, in kikatamo pong blessing and enthronement of the newly restored tabernacle ne po. Andam mo po ini nga yung king gulutamo tabernakulo. Ita pong luma o itang antigo ne po pepasamasan tayo po. Ginasusan tayo po uling yapin ng bale ng katawan ng Kristo ne po. Mangailangan niya pong improvement. So we will enthrone it
re-enthrone it on February 6 na po. So that would be next Sunday. At timurin, malapit na naman ng election this year. Ay nyapin, double time ta na po, kita nga man tamong PPCRV, Parish Pastoral Council for Responsible Voting. At the same time, tangkiyatang voters education. And so, manyawad kaya pong volunteers na po, representing our parish, barrio, individual precincts, at mika training no po, king Social Action Center of Pampanga. This is our church involvement, Catholic Church involvement, king daratang eleksyon. Nasa tamo to have a peaceful, orderly, and fair election. And the church will have a very, very important role or obligation. So, nung sakali, tinapong may umbira kayo, dakal po salamat. Sana po, tangwanan nyo la, bangkanita po, kayan tabid na kayo kaning PPCRV. What else? We have started also, po, recruiting new members of different religious mandated organizations. Patuloy naman po, data pong interesado, sumuyo, kingkiyakatang parokya through the religious mandated organizations. Particularly, we want to prioritize our usherettes and greeters, po, and other religious mandated organizations, susuyo, karing misa, at kingkiyakatang pong parokya. Anyone who is interested, munta po kingkiyakatamo pong opisina. And then, second to the last po, panahon na naman ding piyesta, po, may gumpisatan ng January, this month, last month, po, or this month, King Santo Niño, at tuki-tuki na po kanya. And I think San Jose will be the next, po. So, on my third year, po, kalupanin nga sabi ko po, ako po may mimwa, po, tang kailangan tala mong piluklukan pa si Bayo, pisabihan, indiwa, esensya da rin piyesta, po, dakal mangutang, o siguro magbahal na king normal. Yung pakibat ko po, ako pa po balo, kasi balo naman po, etapa pa pandemic-free. At nakasalalay sa gobyerno ang desisyon palagi po pwedeng maging pasaway po or against king IATF protocols ng DOH. But importante po itang pigunaman tala pagmasusyan king kapiestan nyapin po masusing luklukan meeting balikan din kaya katamo pong gagawang mas aintindihan tala panta aywasan tamoy na numang aberya gulo, pate, ang isipan ko po, tayo, tagal lang, tayo lubos ay dyan, naning piyesta, naning posisyon, inya ating malalyaring makanyan, inya, anting kura paro ko, obligasyon ko po ito. Ako pumimimwa, agyang masakit, agyang malambat, I don't mind, piluklukan at pisabyan. Opo, pakilamero ko, in the positive sense, uling kura paro ko ko. Ako pwedeng, palabasan namin ito. Kailangan mo yung makialam ko, makibalo. In a positive sense, po, piluklukan. Po, ito yung obra ko. Ito yung, bakit at chukeni, pedala na ako nga pong doong. Bangkanita po, sopan da kayo, isopan metong at metong, pigunaman deting kaya katang gagawan. Particular, rin kaya katamong spiritual gagampanan. That is my moral obligation to you. Nya po sana pasakitan na o misinterpret po ito po. So sopan tamo po yung metong at metong. Again, nasa tamo, masaintindihan tayong kasalpantayan at mas lumalaming kasalpantayan ng tamo po. And then lastly, phase 2 tayo na po, kaya katamong continuous restoration, preservation of our dear beloved church niya po. Ating ko pong malagong balita kaya kayo, na karatang aduang projects, mumunang projects tamo for the phase 2. Po, akakityo po king screen, that would be the proposed main door. Salamat, Architect Dan, Bunggay. Po, natong karing nights tamo, may design kanyan. Consistent, karing atlong fiberglasses panels babo. And the good news is, po, atin na pong minako para kay katamo main church door. That is a fiberglass equivalent to 77,000. Actually, atawaran tayong 5,000. That's supposed to be 82,000. It's now 77,000 for transparency sake. Sabihan niyo po kaya kayo yung amount na po. Thank you to the family. Pa po bisang pa-mention lagyo na po inakuda na po so ongoing na po yan. And
kaduang pangarap tamo. Ooh! We have ala kang picture kiyan, Kong Kiko. We have the first-class relic of San Simon Apostol. It's actually ex-ossibus, na ito, a piece of bone, butol, na nga pong San Simon. Ne? We got it from the Vatican. Chine po kaya katamo. Mangailangan niya mo pong masanting at malagong sacred alugal. We call that the Reliquary Chapel. Proposal niya pa mo po yan. At siya po kitang kabitsa kaning lalam na po ning Belfry. Nung kanitan dating office, I think religious storya dati. Tane po, develop tayo po yan, something like that. Malaguya po yung design, Malaguya po yung gulis, Siyempre, malaguya naman po yung kiyatang gastusan. Pasibayo, if it's for the Lord, po, para king parokya, para king kiyatang patron, kaya dapat eta mo dapat nangaos mo kanita, titipiran, they deserve only the best. Ongoing po in coordinations, ongoing po in collaborations, at yung pong prospect donors niya, abayan niyo kami pong mga tiking construction committee and pastoral, sana po may kabungay tiking maligwang panahon. And then, soon I will be forming Confradia de San Simon. We will have a regular novena weekly mass of San Simon, and promote tayanan pong devotion. Emo po ka nga pong pilar. Of course, we are also known na San Simon, iya mo naman ni damong secondary patron saint. So, ditak-ditak na po. Announce ko la po, diyang sasawa ko po ka na ako. Pero if only to encourage na po, lako sa tambisang sumaw, bantabalo da po nung namin pamangailangan ng parokya. Paluwal kaya pong video kanyan, kayong second phase, mumunala pa po rin nga doon project sa rin. Po, nga, dakal salamat po ka rin patuloy sa sao, magtiwala mamantabi. And we want to assure you, in the name of transparency, every single centavo that you give, we will report them to you. Pasibay po, dakal salamat. Talakad tayo po ngayon, tanggapan tayo po ing bendisyon at ing pamupos. Inginu, mantabeya, kaya kayo, At kaya ka antimurin. dukuyo po rin buntokyo, tanggapan ng masusing bendisyon. Ing sablang lugod, amalyari tang apagkalub, magmulangan king Diyos. Kang Yesus, ikitamo, nung nu antidaguliti, iyuli tasa ng iba't kaniting Eucharistia. Iting alangkupas at dalise lugod, at bustan ning ginong mamulaklak iti, king balangaldo ning bietamo. Mananasanang in Diyos, paragulan at pasiknangan, at bendisyonan na kayongan, ning Diyos sa may paing to, kilagyo ng ipa, ampoy anak, ampon ning Espiritu Santo, Amen. umetana at mi biyebiyeking kapayapaan ning lugod ning Ginoo. Salamat, King Diyos. May payabak pala tayo po nga pong Ginoo. Have a blessed and a safe Sunday ahead. God bless.